Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Maya paugto ka balen. O naano po, may ugto na kayo kanyan o kasalungsungan nyo pa mong mamangan. O iniya ko po, nano pata. Makipagkwento ko pa mo kabang magto kayo o kaya naman kaba po nga magpainawa kayo ne. Malbe kayo po kaya kami uling live tampo kayong CLTV News at CLTV 36 YouTube account at syempre po kayong CLTV Channel 36. Nano pata, ibiyemi po kaya kayo yung balitang mga palyari kaya tilabuad Kapampangan. Nano pata, ing amanong siswa ng pagkulturang Kapampangan ing kaya katamong gambulan, king kaya katampong pamitalamitam ngening Martis, ados ning Agosto, ne po, kabilis po ning kaya ing panahon lawen nyo na, atyutanan po kayong kadwang bulan na ning Agosto, ne, at balutan mo ka rin mga labas Aldo, pakibaluan tamo na nang maulagang mga palyari ka rin Aldo nga reti, na dapat tamong tandanan. Siguro po retang taga Aurora ne ing Augusto po akalingwan ulingin niyang 1968 mika masikan pong ayun keng kaya kayong lugar 7.3 earthquake ne magnitude sipan niyo po ane pong kasikanita ulingan niyang panahon na ita ne ating 6-story building po kay Binondo Manila ing mesira may damage nung ka rin ana pong karakaldeng mga mate ne po mi tambunan 168 deng may yango bie po kanita ne. Nano po ing kauluganan ninyo at po dadakay miya kaya kayo ni. Kasi pauli na po nitang melyari ngayon na ito, ulingan niyang panahon na ito alatan po nga National Building Code. Ne po, gagawa lang building, gagawa lang structures kanita na alalang makanitang dapat tukyan para kay standard na ning pamangawang structure. Pero pauli na po nita ngayon, may pasaya po itang ratify la po meto nga batas yapin ning Republic Act 6541. Ita pong an act to ordain and institute a National Building Code of the Philippines. Kaya po minsan reta po nga mga palyari nga areta, mamiela po nga lesson kaya katamon. O yan po na, pag mananwan milanon po rin, ganaganang malbe kaya katamo. Siyempre, ako po paboren na milabas yung kaya katamong pagkwentuhan na ko i-greet din ka na akong kakaluguran. At sula po ngeni, thank you very much. Jennifer Salengay, kaya betang pong Jen, kaya ni kayong CLTV 36. Yan! At nung apansinan nyo po, mas malago tamo. Kaya kayong atching malago. Mas malago yung po ngayong episode ay ni Uling. At siya po yung kaya katamong makeup artist, Dugs Caminares. Thank you, Dugs. Thank you po kayong 30 minutes. Apalago na yung kaya kayo nga atching malago. Ayan, malbela mo naman po, makatutok din kaya katamong kakaluguran kay PS Bank, Balibago, Angeles City. Ayan, once again, talakpakan talak.
At Malbea Kanoy, Inay, Miss Lisbeth, Loli, Imam Hazel, ing branch head ne, Imam May Aizon, Ikuya Nico, Ikuya Ador, Kuya Jason, at syempre yung kanakong kapatid Amago obra ka rin, Catherine na Lumbang. Congratulations, may regular na kakeng obra mo. Panayan mi ing pansit keng bale. Once again, palakpakan tayo po para magpapansit yan. Kabalan, malyari kayo pong makyabe kung kaya katamong kwentuhan magpa-shoutout kayo, mag-comment kayo, o po natin kayo buring i-greet uling August ating mag-birthday i-share yun la po, basan ko la at yung kaya katampong kasi biyan ngayon aldo iya kakalingwan, makyabe kayo. Po ating kayo nga isip, inga kakilala ko makanya niya akmaya may sabing kasi biyan, ing matas amataluktuk, masaldakya, pangabaldug. O buri na pong sabihin kay English, the higher the climb, the harder the fall. Ayan po paninahin ko po yung kaya kayong comment. O ini na po untatana ka rin kaya katamong Balitang Balen. Balita, Keti, Labuad, Kapampangan. Ayan po, 246 pong barangays king Pampanga, apektado ning albog. 5 evacuation centers king Ciudad San Fernando, biklat para kareng mga albugan na pamilya. Aldo ning amanong siswan, pagselebra ng Tauling Biyernes ning Agosto. At Aita Community king Porac, may benepisyo king civil military operations ning Philippine Air Force. Kabalan pauli na po ni alangpat ng pamanuran, taglos lang mikakarakal deng bilang dareng barangays po kay Pampanga na apektado ning albog. Agpang po kay Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, minamot na lading king 246 ding flooded barangays kareng 16 abalen ang popong syudad Keti. 18 la po kayong Makabebe, 26 laking Masantul, bilang adwa king San Fernando, 14 king Minalin, 10 la po rin keng San Simon, 7 la keng Santo Tomas, 20 at lula rin keng Mexico, 30 at lula po rin keng Candaba, 9 la po rin keng Apalit, 16 keng San Luis, 10 keng Sasmuan, 18 keng Guagua, 28 keng Lubao, 2 po keng Porac, 16 keng Arayat, at 4 keng Santa Ana. Deng apektadong pamilya at yun na po kanu kayong may git 184,000 katumbas na puniti ning migit 654 akatao. May muklat na la naman ding 141 evacuation centers king Pampanga para kareng kailangan pong ilipat lugar. O ini po king kaya katampong tutuking balita, biklat na nala di 5 evacuation centers king Ciudad San Fernando para kareng pamilya pong mga albugan. At yun na kanu king 12 barangay ding king Ciudad inga matas na yung danong kaya dara kalareng kailangang evacuate. Silipan tayong sitwasyon kareng evacuation centers king Ciudad king balita ng JM De Jesus. King nga lang patugot na pamanuran na manibat pa king bagyong egay ng pang Falcon na sebayan ng abagat minabot na laking 12 barangay king syudad ng San Fernando de Mialbugan. Pauli na ni kabilang iti, binuklat na nalakan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO di 5 evacuation center king syudad para karing pamilyang bisa na magbakwit o makopa mo king karelang bale. Kaya ba karing may activating bayon talakada CSFE Permanent Evacuation Center king Barangay Lara. As of 6 a.m. ninimumunang aldoning Agosto at tsuking 37 pamilya 140 katao ingat tsuking evacuation. Then niring disan ng CLTV News Team amapilan ng Aldo Muri Mag-Staking Center. Okay, next start po tayo nung July 28, 10:30 ng gabi po. Dintang la po ring Barangay San Jose at lula pong families. And then, the following day po, dintang la po, apin po rin yung kinikater tamang yan, San Pedro po and San Nicolas. Alam mo rin kanong patugot ipamanasikaso ng City Social Welfare and Development Office sa pong City Health Office, panasigurong at sumasali sa bilin ng evacuees. Lahat naman po ng mga kailangan dito na naibigay na. No? Every time po na, halimbawa kung ano yung mga pangangailangan nila, basic needs, hygiene kit, lahat-lahat na ibibigay. No? Lalo na po sa mga
sa mga health nila, no? Health condition. Time to time po, may mga dumarating dito para tignan po yung mga evacuees natin kung maganda yung mga kalagayan nila. Dakal ka magkalagnat, manguku ang pong sisipon, anya makabante lang masalese. So, burita mo po kasi, mo po itang pamangwa ka rin kaya katamong evacuees. Burita mo pong i-ensure na safe lang, ela po masakit, and adi ng tala pong solusyon and medications nung detang mangailangan. Sumangit ni makaniting kabilyan, biglat dala naman kanuding recreational child-friendly rooms king evacuation bank kanita ila matroma, ding anaking kasulungsungan ng kabilyan. Yung mga age 3 to 4 years old po natin na mga bata, dinadala po namin sila dito para mag-play, sharing o konting may tinuturo si Teacher Nicole para sa kanila. Para po hindi kahit papano hindi naiinip yung mga bata at meron silang ginagawa. Samantala may activate yan naman ang evacuation center king barangay hall ng San Pedro at tingadwang pulong katao. 12 naman ding may evacuate king barangay hall ng San Jose, kabang siyam king barangay Pandaras, ang pungatlong pulong adwa king San Agustin Integrated School. Deng bisa kanong mamyesaw ang donasyon, malyari na kanong munta karing may banggit evacuation center. Ako'y kaya kayong talasuyo, JM De Jesus at yung pusong makabalen. O hindi pa po yung kakatamong balitang balen, miyayaliwang serbisyo ang inampang ng 2nd Air Force Wing Reserve ni Philippine Air Force karang kakatampong kabalen na katutubo ng Porac, Pampanga. Itiing karelang area-wide simultaneous civil-military operations nung nukarin Mika Brigada Eskwela, feeding program, bloodletting activity, ampong medical at dental mission. Silipan taming aktibidad, king balita ng JM De Jesus. Meging sumbagal ang matsurang panahon at masikanauran, uling taglos-taglos yung merapat ang area-wide simultaneous civil-military operations ng 2nd Air Force Wing Reserve ng Philippine Air Force. Katambaling Delbros Group, Renovate to Educate, Philippine Red Cross, ampong Boy Scouts of the Philippines, Kimbarangay Planas, Porac, Pampanga niyang Sabado, July 29. Lain na ng aktibidad na makapamiyang SAUP at assistance karimiyayaliwang vulnerabling sektor. Mika Brigada Eskwela, feeding program, bloodletting activity, ang pang medical and dental mission. Papakit na kanuniti aktibidad na hanggang nanumang oras makasadya ring Air Force sa Sumaup at sa Coro, nukaring parti maning bansa. These kinds of activities are very important, especially to reservists who, I would like to quote Winston Churchill, who once said that they are twice the citizens. Because these kinds of activities, we are able to show the people that the armed forces of the Philippines are ready to assist and aid and assist various communities, especially those who need the support of the government. So we're able to show them that we are able and ready to address their needs, especially those who are in the countryside. May pili ka rin mismong barangay, uling ning kabilyan na rin memalen, nakiraklan katutubo lang ay ito. We chose this community because first and foremost, this is a depressed area composed of tribal minorities who for the longest time we believe has been neglected by the government. So we would like to give the impression to this community that the government, particularly the Philippine Air Force reservists, are here to help and address their needs. Maragol naman pasasalamat na rin ay tami din ang serbisyo. Alila kasi kano kararagling makapagpa-check up uli ni pinansyal na kakulangan. Dagdag pa yung panulo na era kararagling asalino nga lang reseta. Anya madagulya kanong sauping may palyaring area-wide simultaneous civil-military operations. Dakal po salamat yung dintang kayo po na manyaw parang kapatad po. Para milakola rin sakit ipang po rin kapatad. Saka karang anak po masakit. Karang mango ko po karang anak. Masanting po metro po makasab karang tagakin. Lalo na marakal malag na sisipon, marakal magkasakit. May pasalamat naman ng Air Force Reservist king ega-naga ng stakeholders sa Sinao at may donasyon para kimabilog ang komunidad. I would like to express our thanks to the members of the community because it's the other way around. It's not them who should thank us. It's us who should thank them for giving us the opportunity to serve them and to fulfill our roles as Philippine Air Force Reserve Force.
Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jen De Jesus, ating pusong makabalen. Oren po ding balita king kaya katamong balen lagi kayo pong tututok kay ni Bakanita, balila po rin latest updates king kaya katamo pong kaluguran na Labuad, Kapampangan. At oreni po, shout out, maninayala po rin kaya katamong Talapanalbe na magkomento kaya katamo, mag-share la po king karelang kasalungsungan na sitwasyon po. Geraldine Mandap, Yako Kenny Kasinala Barangay, na maalbeya po kani Miss Geraldine, nakala salamat king oras kapatad. May nga na kepo na tilapyang ang kamatayang sinigang keng santuling ulam. O po na pumamanuran makanyan, karakaldeng magtindang tilapia, anang kamura po. May nakit kupin na 40 pesos mo yung kilo ngayon kauran. Yung kaya katampong kakaluguran, Cedric Tolentino. Hello Cedric, and hello po kanu keng CLTV 36 family, na pong Cedric. Amis da na kakeni kapatada Cedric. Jackie Panliliot Wazon, Aldo, yung ulami tilapia, sana kayo rin. Ako po, migaga na kami si Jack, kasi, kaya bet among Geraldine, tilapia, naman kaming ulam na. Alex Dakdak Gutierrez, hello po, kaya kayong pamanalbe. Taga Balitiya po kay Ciudad San Fernando. Sana po Aldo kay Malben. At syempre kaya katamong bisita later na Malben na kaya katamong ngayon. Kaya paburi yung sabyan na lagyo buri ko ibitinan da kayo pa. Pero ini po magaling yung direktor. At talagang pagmaragul tayang kabalen. Eyo po palampasan na kilala at kayabe. Damdaman rin kayang amano po. Tapong kakwentuhan tayo kayong pamagbalik ng kaktang programa niya. Ayan po taglus kayo pong magkomento. Kaya katamo pong kasebyan na papakita naman po. Post me po kaya kayo. Buat ating kayo pong balong sitwasyon na makanyan itang matas mataluktok. Masaldakya pa nga baldog yan. I-komento po, mamaya kayong example nung bisa kayo. Ako po mama ko, uling aking pamagbalik tamo. Ayan, akatalamitan taning pagmaragol tamong kabalen, direktor. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Nano pata kabalen? At saka po rin at Malbe, king kaya katamong kwentuang Kapampangan. O pasibayo, shout out. Tama na pong karakal Malbe, kaya katamo. At metong pong commitment, yabe, tala king kaya katamong kwentuhan, i-acknowledge tala king karelang pamanalbe, king programa niya. Malyaring da kayo po i-greet kaya kaya katamong programa. Hello to Flores family from Lelet, Flores. Ayan, kaya katamong kakaluburan, Alexis Reckerman. Namalbe mo rin kaya katamong programa. Nga na pong Cedric kaya ka-Alex, what's up dude? Nano kanong gagawan nyo? Diyos ko talagang may pagkwento kayo po ang kaya katamong live. Bakan tamakayabya kami nung nano man yung pisasabihan nyo ngening Aldo.
Potamangutang kayo, nanong atin, uli nga Aldo king kaya kataang programa, ating kaming bibye, kabaluan kaya kayo. Oy ni kabalen metong kareng kasikat artista, inyang kapanaunan, kanita pong minunang panahon, pero reta makatuwang paniguradong kilala de pamurin. Yung kaya katamong kabalen na sikat artista kanita, Rogelio de la Rosa. Tunay ang full-blooded Kapampangan ni Rogelio de la Rosa. May bait yaking balen lupaw, Kapampangan larang kayang pengari. Adiskubri niya ng film actor and director ay Gregorio Fernandez, ulinapin ng kayang santing alalaki. Minuna ng palabas apin ng ligaw na bulaklak, katambal i Rosa del Rosario inyang 1932. Aka-love team Nemuri ni Emma Alegre ang pong paraluman, pero impeka si ka-partner na Carmen Rosales. 1948 niyang kilalanan niyang highest paid movie actor, uli ning kayang kasikatan at galing ang timong artista. Dakal netinggap at tropeyo bilang best actor kiluwal at kilubning bansa. Inyang magretiro na kimpamag artista, libana in politika. May alalayang senator at menungkulan manibat 1957 hanggang 1963. Tagalyasan ng presidente, inya mo minurong yabang dinandalan in kandidatura ng kayang bayo ay Diosdado Macapagal as sinambutping Pangulo. Taybat na niti Megia Ambassador to Sri Lanka, Cambodia at Netherlands. At iyan po, yung kaya katamong nanong atin ngayon episode ay ne, uling impisabyan tamong ngayon atin niya pong kabaluan, King Pelikula. Makanya naman, dinang ko na pundalan din nga magpa-shoutout from Mama Ditas Dizon Zimbula, ning pengari na pong babae ni kaya katamo kayabe Jody Mercado. Happy birthday po kano kang Adeline Gray. Simbulan kay po August 6 ne. At Mr. Roel Asirit, hello to Asirit family ning Guagua po ne, Guagua Pampanga. Aching Geraldine Mandap, chula kanu kay Lele Asikan at Malbela kaya katamu. Opo, Malyario pong i-shout out ren kaya kayong kayabe Malbeken aching Geraldine ingke katamong kakaluguran Jaja Galang Maya pa oras kaya ka Jaja. Ayan, kaya kang pamanalbe. Oy nina, kabalen, taga na pong din Kapampangan, burideng entertainment, in kay film industry, ne po, dakal apat tunayin tanayan kay karang mga labas sa panahon. Kay tayo nga sabihin ng kabalen tamong artista ay Rogelio de la Rosa kanita, ngeni, munta tamong kay kabalen, film director, para king kaya katamong kabalen on spotlight. Katalamitam tampong ngening Aldo kabalen tayang tubuking Mexico Pampangan. Metong yang filmmaker nung nuka rin ding obra na manyambut lang award national and international film festivals. Kalupa na namo po niya kapilan pa mo kayang pelikulang Hold My Gaze, sinambut yang Taiwan Creative Content Agency o itang Taika Award kay Malaysia International Film Festival. At atin niya naman bayong gawang teleserye nung nuka rin kilala tala ding artistang ganap o nga bitinan do kayo pampo ne po tatayo pisabihan niya teleserye ngayon. O ni kabalen, alang aliwan nun kaya katamong kapata, din kaya katamong kakaluguran na kabalen. Direk Carlo Enciso Catu, maya pa oras kapatad. Maya pa oras ate, atching malago. Salamat. Pota tinga buring igrit, karen kaya kang pamilya balo ko na maluwat mo nang akakit, pauli ning sobra kang kabisi ang pong kakaluguran. Wow, buri ko lang pong i-greet din ka na akong pamilya Ken Angeles. Sana safe kayo. Mauran po ngeni. Kareng kaluguran ko din na Ate Mitch Ong, the Sarmiento family, di Ate Bangs. Kamusta kayo po Ken? Poreng kaklase ko keng Holy Angel, maya pa oras po. Abanggit may kapatadi Miss Mitch Ong ne. Actually kaya da kami nuna dimdama lagyo. Pag maragul na kakanita anyang kayabe may gagawa ka rin local films, tumakanano kakagaling, ka-dedicated keng obra. At karing may labasan na panahon ne keng CLTV laganas na kang gigest. Sabi ko pin, ako sabyan ko iniuli nga talagang anakong kasanti nga pakiramdam kaya kauli nga kamagbayo itang kababan lub at supamuri ng gama na malawot na kadisan kaya kang karera potang i-chat da ka, makibat ka, kumbiran da ka keng CLTV, dinan mo kaming oras. Sabi ko, magbayo nga anak ay ni
at makatula at pangadimi ing taglus mong success. At uli nga sabihin taning success, balo tayo naman, dakal naka-awards na i-feature mi keng CLTV. Pero ining peka latest, ne? Ining keng Malaysia International Film Festival. Malyari mo kaming dinan idea na ano ining award giving body nga ini na pekyabahan mo nung nukarin may nga buti yung kaya kang gewang pelikula. Awa. At siya bayo kong magkwento, buri ko mo po sabihin ka rin, Manalbe, sisipon ko po ngayon. sipunan ko pa rin. Pero pipigilan ko pero tutulo po. Pero sana po, safe, tamongan na. Anyway, maragol ko po kasi pasalamatan, dininan nyo ko pong oras at in-invite ko. At siya po, i-invite mo ko, lagi ko pa rin grateful. Kasi iba niya magumpisa ako, hanggang ngayon medyo atsuta na po kaya film industry. You're always here. The CLTV is always here to support me din po. So dakal pasalamat din kaya kayo. Anyway, ita pong panyaputan mi kay Malaysia. Atin ko po kasing project, yung title na po is Hold My Gaze. Sinulat kaya po ita 2016 pa, niyang mag-aral ko pa kang Ricky Lee. So, in kwento na dita, may green light niya ita, kaya Dreamscape, Channel 2, anyang 2020 papunta Japan niya pa po kanita yung location at mag-shoot na kami mo Japan, may pandemic, may cancel ya po or may postpone ngeni medyo kakabiyan po ulit yung film industry. We're trying to fund it again, so milog tamo po kening Malaysia kay ba't may nikwata mo pong malating financial support and award kaya ta pong pekyabayan mi. So ita po at medyo maluwat niya pang i-produce. So mas excited ko karening gagawan kong bayong at itati ko pong kakayari pang mesyo tapong ating kong i-shoot this coming August 5. Pota, buri ko lang pakibalwanan kasi buri ko lang bibitinan din kaya katamong Malbe. Uling sabi ko, lagayan ko pisabihan na yan po kay ano nga kakiti kay caption tamo. Sabi ko, pota atin tanang ayal ben. Kareta nga pelikula at ay appreciate tala. Tamo mo balo na yung ginawa pala. Yung kaya katamong Kabalen at kapataday Carlo. Pero balo yun po, i-direct Carlo kasi aliya mo itang kayang tagumpe, kayang lalawan. Wari ating kang grupo no karin kang chairperson ani nga Yatu. Malyari may i-share kaya kami nano ini nga grupo nga ni metong karing nga pagkabisihan mo ngini panahon na iti. Yes, opo. So ita po dugtong kay ketang kwento kay edi may nga postpone la po ng project tamo ng 2020 uling pandemic Ing milyari po, kami po may kakaluguran, lalo na Elia Sarmiento, meto nga naman pong Kapampangan actress. We realized we need an outlet. So, may gumpisaya po kaya tang mamiya kami pong free workshop. Kumbaga, online po, para mo po, kumbaga, balam, di ba, katamo nga, tanabal nang gawan tamo niyang pandemic at sutangan bale. So, ita po, may online kay kami, may pa kay kami po open call, kareta pong ating stories na burita talagang ikwento, young filmmakers. May mili kami pong atlo na meging protege ko. And eventually, ita mo pong simpleng bala mo film talk, meging nga pong ngeni po kumpanya ni Yatu Film Production. So, ita po from mentoring to now medyo into producing po, mag-produce na ako rin pong mapilang short film. Not everyone, alata pa po makanta karagol pera, pero nung makasupport po at makasaw, patsuya po yung Yatu Film Productions. At kami pong mapilang mga short films na agagawa. And somehow, I'm very proud na rin pong si Sesen mi rin na young filmmakers, manikwala rin pong awards at makikilala rin po ngayon kayang industry tamo. Siguro kapatad ang niyang binuuyay ning yato ngay ni at ang ngayon panahon na ni siguro akakit mo yung sarili mo. Kareta nga kayabe mo kay yato mo na yan. Exactly, apin po ita uling atche, di ba? Lagi ta naman ipagkwento ita pa mo rin itang the idea of ako po menibat kang film school, ako ala kami menibat ko po kang kalulula po re deng pengari ko pero madakal taong sinuport. Kaya miras po kuno kanin ko ngeni. And I think ngening yako naman ng ating pagkakataon na somehow to give back and to share the knowledge na tutunan ko po kayang karera ko. I think nang kasaya pala ita potang ika na yung sasawa pati ka na yung makapag-give back. Ita po tama ka ate. Itang akakit ko anyang yako makanyan ko mo naman. So ita rin ibibigay ko karening si Sesen Ming young filmmakers.
Wow. At magkaswelo kami naman, magkaswelo la siguro rin kaya katamo nga malbe na daramdaman da, yung makanyan ibat kaya ka, kareni nga asto, pan mo nga rin, kaya kang observation. Akakit mo naman, syempre ika, aliya mo kabud supporting binyada. Sinupan niya naman yung sarili mo. Binya mo itang dedikasyon mo kayong obra. Karetang kaya kang susopan na, ating ka bang akakit na makanita mo naman na talagang mag-struggle, gagawan da, yung sega na gana ba kanita, mangatla mo naman kayong karerang buridang puntala. Wate, actually, ito pong metong main director ka rin, Bradley, iya po yung medyo, kumbaga iya medyo mag-advance ngayon may kalubya naman. Full Circle Lab, mapapansin niya, ngayon po may invite niya rin mag-pitch for ABS-CBN. Makakatula, ating kung malating kwento, di mag-meeting kami, dela kay Starbucks. Starbucks, rugo. But sabi na ba naman, kuya, sabi na mga yan, direct, sabi na, yung balo na ang orderan ko, bakit, sabi ko mga yan, first time ko kaya mag-Starbucks, sabi ng makanyan. But aga nakakumuha niyang panahon na yako at ang kaya ko laran din na Ate Mitch. Balo yung bang tatakot ko laging sasakay kotse sakin. Kasi ako biyasang mamuklat sakin. Kasi ako baka makananing gawan ko lalo na po tapaluklukan na ang Ate Mitch kaya ngarap. Ay Diyos ko, makanano kaya kayang sulod ding seatbelt. Yatang mga tang bagay na may gumpisa ka rin kitang ulirugong medyo ka, 'di ba, kapos ka kayang pera that time. So ito mo maka humble and somehow balo mo na itang itama, kailangan kong sumuport din. Nanong ngayon na medyo atinakang pagkakataon din to support. Wapin totoo yan. Anya nga pagkwentuhan da ka ikapin di Ate Mitch itang sasabyan itang makanyan pero sabi na kaya kami kanita pilang buwan na mo rin tanyang kay kapang Holy Angel retang films na ning Holy Angel ilang tatalnan mo po retang ita pinipoproduce ng Ate Mitch sasabyan na inga na kay niya na ka pibabata na talagang susundo na hanggang financially na magkasakit yan ng makanyan. Kasi rin aliwang magkasaing makanyan, tek uling siya, rabiyasa na ka man, balo naman kayong sarili mo ita. Makipag-obra na ka mo muna isundot ang atso kayong puso mo. Pero ika, sinabi ka sino ko, bulik sabi ka sakit. Puta kailangan mong sumawag kayong pamilya mo, pero ika itang, balo mo itay, nakasakit manintunan pa, uling magumpisa ka pa. Puta ka sino ko? Alam mo siya, I think, sinuko na ako. Madakal na akong beses sinuko. As in, and I think it's part of it. Pero yung kasantingan na nini, I have family and friends who are there to support me, even if they don't know how to support me. Agagan na ako yung makakukanta niya mabeya parugo. Hanggang balo makanano, kung nung ating kubang kadadasnan, kayang pa mag-film ko, in kasantingan na niya, kalulu kami, pero I have a supportive family. And I think meto nga naman ka rin sangkap at importanteng sangkap na ning success, itang ating kang supportive family and friends. Ate Mitch, meto nga mo naman po ka rin sinuport talaga ka ako, kasi agagan na ka ako. I remember, na ako bisang nag-resign na ako kanta. Kay ba't meto nga po ka rin magpag-aral ka ako, Ate Mitch. Yung sabi na, aliwaya pa rin tang ating kang diploma, hanggang MA gamitan, aliwaya pa rin tang datang na ating kang ayari. Actually, ka-text kayo nandun, ka-chat kayo nandun ni Ate Mitch. Kikiligya ka no, kasi sabi ko, ate na, lagi kayo pong kukot na nga nung busy kasi buri kayang kuha na artista mo naman. Sabi ko na, busy ka ba? Ate kung daratang shoot, buri mong bisa ka ng role. Sabi ko, kaya ba't bala mo, lupang sana, pwede ya po. So, may papag-chat kami, nakikiligya, not because of the artista only, pero sabi, nakikilig ko na, ika na yan. Bal mo ita, agagan na akong sabi ng Ate Mitch, metong aldo, sabi na, anya nga lako pa pong lagyo kanita metong aldolok-loko ka rin audience papalakpak ko para kaya and I think bala matsunay tan maka-inspire mo po tambalikan mo. At saka buri ko rin na balo da rin kabalenta mo kapatad na ika bukod ketang siguro itang inborn na atyo kayong passion likas na kang biyasa kay filmmaking pero di wari may garol ka pa muri na filmmaking kay Japan kay Singapore kay Cambodia kumbaga in-enhance mo pa murin no nano itang atin ka at ngeni ren kaya kang gagawan mo na mga santing commercial films, ampong teleserye, siguro rin ikwento mo. Kaya kami at karen kaya katawang kabalen kayong pamagbalik na po. Kaya katawang programa, yung palagpasan nini. Masanting pa kami katago ni bang abalo tam na larenggewa na kaya katawang kabalen a direktor.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Nanu Pata Kabalen, o Reni na rin kaya katang pa-shout out. Hello po, Maya Paoras Kabalen, iba't po kang Cynthia Samonte, yan. Ayan po no, manalbeyan naman ni Olalia Lingat. Salamat po kaya kayong pamanalbe. Ife Manlapas, Maya Paoras po kaya kayo. Ikay Idol si Deng, we are proud of you po. Sabi na po kaya katamong bisita ni Direk. Ayan, Direk, miss na kanong Jaja Galang, na I miss you, Boss Carlo. Nga na ne, malbaya naman po yung kaya katamong kakaluguran na Jason Samson and Kuya Johnny Coronel. O ngeni, kita sabihan ko kaya kayo. Balik ko na yung kaya katamong kakaluguran na Kabalen Director, Direk Carlo Enciso Cato. Direk, buli ka pang pakibalwan. Makanano ka, may kapag-penetrate, kaya nga, pa mag-produce commercial films, makanya teleserye, miras na kay Manila, talaga karing mga ragula, istasyon ng pong, kahit talaga, kay industriya talaga, penetrate mo na. Ate, maragulyang sauping kaya itang Cinemalaya Film Festival. At yung 2018, sinabutan mo pong best film ka rin. So, kare pong Emmy Cabalo at kare Manal Ben na bisang maging filmmaker, dakal outlet to start your career. So, metong kareta is itang ausandang indie films, apen po itang competition niya, bali, kumbaga singkagaling. Kaya ba't may paitagon, sinambutan mo pong best film, tutoy ni ate, ay ako mag-apply karening mga regula like the Viva, the ABS-CBN, ila po'y magpayawas ka ako uling, abalitan deing tang pelikula, tapos apanalben derin, at suna rin po Netflix po, karen po bisang manalbe, title na is Waiting for Sunset. And bukod ka rin, I think maragulyaring ticket itang Ari My Life with the King na pinroduce na ning Holy Angel University. Karen nga po may gumpisa, step by step, kumbaga kaya, balam susing pasbol, midinan kung susing pasbol na nitang meto nga, kaya ba't one leads to another. So, makantaya po yung maging history na ning kung bakit po pumika din ng chance. Tao mo ikit na kapag nga opportunity talaga, kinatukya, tuki-tukiya, lakwas na, nung deserving niya, yung taong dadatanganan ng opportunity nga ay tane. Nano yan mo yung first commercial film or obra na gewang? Ano ba? Nana ba yung first commercial film? Well, I think itang kan Jody Santa Maria, itang My Single Lady.
So series siya po ita for I Want. Kaya ba't after na ita, kapag obra ako no, di na Tita Sylvia Sanchez, kaya Mrs. Piggy, kaya ba't hindi pong payo ko? Tabalo nung bibitinan na kayo pa ni Aching Malago, pero ate ko pong bayo ngayon for Viva One, kapag obra ako po din na Carlo Aquino, din na Colleen Garcia, Raisa Senon, Deng Arene po, yan. So, din na Raisa Senon, din na Kiko Estrada, Jerome Ponce, din na Ren. So, yan, ila po kayang Viva One din gewami. And may palabas na po yan kayang August 21. Kapatad kasi may gumpisa ka na local artist la rin kaya kang talents ne. Tapos ditak-dita kita darago lang lagyo kay film industry rin kaya kang didirect. Ating bang maragul adjustment on your part kasi ating na lang lagyo rin kaya kang kapag-obra? Yes and no. Yes, kasi syempre I think manibatan niya pa rin kaya mas pipressurean mo yung sarili mo na aro makanano kanyan, ila mas maluwat na laking industry kay bati ka relatively new ka pa. Pero ako rin po relatively new balam may 1 decade na ako rin pong gagawang pelikula. Pero ako masyadong kasantingan na pala yan ate. Anya rin may press con kami napon mo. Makakilig kasi yung sagot kaya din kakuha ng DRM project or mag-yes lang yung project. Kasi you have to pitch for the artista Kumbaga, dapat i-pitch me pa karela. Lagi din metong kareng reason but mag-yes lang is because they wanna work with me. So parang makakilig din ta na balod, kumbaga atin larin friends of friends na baloda na sasabihin tabalo ila karela po manibatan na ay biyasa yan, panganyan. So ila rin excited to work with me. So atin mutual respect. Hanggang medyo mas anak ko po karela pero ating mutual respect. And I think ito naman at the end of the day sikat sikat sabi ko pin po napon kayang press con alwa naman ila ing Diyos or yako ing Diyos kayang set the God is the story, diba? Story is the king. Kumbaga kami po ay mga storytellers lang helping the story to come to life. So kumbaga ito naman ito ang kasantingan na alang boss kaya katamo ing boss ing story. Ako man wala ko kitang sabihan mo na ring tao masanting la maging feedback kaya kasi ako mo naman aburida kang kasabi matutula ko kaya ka inya balo ko ring tao at ating la naman na makantang pakiramdam kaya kanya bigla burida kang kawutos o sige punta lang tani ini nga bayo mo nga project ini nga kung hindi lang tayo sumuko, di ba? Perfect yan. Wala kakakit kay timeline tamo na. Sabi ko pin Alben kay ni po takay potang mabibitin ko ausan kay direct ako kutang ko na ano itang next episode. Kapilan niya pegumpisan ni kasi ikit ka tinakayong trailer mati ng episodes lungwal kanyan. Yan last year yan naman po yan may green light. So ita medina ne kumbaga aprobado pero syempre sinulat dala parang episode and all. Mayari kami mag-shoot last month I think. Last month kami mayari mag-shoot. Kaya right away mag-edit kami kasalukuyan po. At lumwal na po ini kayang August 21. Kaya yan ate, series yan, mini-series, 6 episodes ya na available kayang Viva One. So bala mo po Netflix ita. Pero yung kasantingan mas mura. 99 pesos ya mo ing subscription. Makapanalbena kang ining kung hindi lang tayo sumuko, ampo kareng aluwang titles na original na ning Viva One. Karen pong balo ko kareng manalbe, balo de siguro yung Viva Max. Aluwaya po itabala mo pinsan. Kumbaga pinsan. Karen yang mas ma-adult ta kareng anak kamalbe, karen karitatay yan Kaya nita mo family friendly po yung Viva One. General patronage. General patronage. Cable ya itang Viva Max. Matutula ako talaga kayo. Tungkol yan karinini kasi very kaya. Nangawas ka rin, very millennial ba? Hinga out kitang title mo kung hindi lang tayo sumuko. Tapos lalo mo poret ang itang trailer niya. Makakilig la. Tungkol yan karinini. May nibatan niya po yan kayang libro ng Marcelo. So, meto niya karang highest nanang house karen, meto niya karang masalin ng librong Marcelo yan. Ito pong librong ito, same title, pero collection of poems. So, ngayon yung writers tamo, ginawala pong kwento ng pag-ibig. At lula pong kwento rin. So, basically, kwento na dinakulin, Irene, ang po'y Raisa Senon. So, at lulang babae na aliwaliwang kwento ng pag-ibig, pagsuko, or hindi pagsuko. Actually, masanting yan natin kasi definitely pag ilben niya,
di ba dati yung susundan tamo mo yung bida po yung itang love interest na this time aliwa-liwa lang kwento pero natsulak yung may kakaluguran la. So nang kasanting kasi ating tamong kwento ng cutie-cutie, kaya ba't maging problema da LDR, ating tamo din na rise sa sinon naman yung problema da misawa na la, mag-cheat king abe na. Kaya ba't din nakulin naman, deni naman itang yung problema kaya ni ate kasi magpakasal la eh. Pero kaya ni kasi Pilipinas, pag magpakasal ka, alwa mo yung tao mo, yung pakasalan mo. Pakasalan mo yung buong pamilya na ating buong pangatao na, di ba? So, nakasanting, it's really about a romance and it talks about these stories of love, pain, and sacrifices. And at the end of the day, the question is, kapilan niya istu at ali istu ing pagsuko. Kasi minsan ate, istu rin yung pamagsuko, di ba? Wow, pag-akakit mo na ala na kang bala mo acceptance kapag sinuko ka, accept mo na ala na kang akarapat, ala na kang agawa. O yan, dimdamye po ne, bala mo dakal tamo po nga lessons na akwa tamo mo ma-entertain no na talagang lesson ketang pelikula. Kapag ba didinan dakang project direct, makanano yung decision making mo? Nano laretan kaya kang considerations? Siyempre, Nice. metong nga reta siguro. Itag kaya kang meto yan po ita TF. Pero nano talaga when it comes to the story? Well, bukod kang TF, ne, siguro itang idea na bagay ba ako. Ito, magbalik ko po. At the time, atin times na bala mo, uso yung Viva Max kanta na. I mean, nothing against, di ba? Pero yako din kaya sarili ko, bala mo bagay ako. Anyang dintang niya po yung project kay ni, anyang abasa kay. It felt like, apin din rin kwentong buri kong kukwento. So ito it's really, sabi ko pin gut feeling niya ate. Not all project are for me and not all project ay kaya kong gawin. I think ito the humility and the courage to accept na uling director ko balo mo nga gawan ali at indetang bagay kaya ka. So ko ita panto nang kitang bagay ka na ako. At syempre nung aburi kaya at the first place ita pa rin kasi hanggang mabayaran kang maragol, ka mabayaran maragol. Pag buri mo yung gagawan mo, I think itay kasunguko. Palungkit. Hindi tayo susuko, awa. Hindi tayo susuko. Kapatad, kapag makanyan, ayan, ongoing yung kaya kang project, pero although yari na yung pamag-shoot yun, kaya na kayong editing, ating ka pa kanita another project agagawan. Kasi anak ang kabisi ikit ko September ka pa muli Pampanga. Wapin. So, may paintagon mo po, karan po Manal Ben naman talaga tuloy-tuloy. Pero may paintagon, makanta po ata, when it rain, it pours. Mingat po karan may nga uranan at may nga baha. Ingat kayo mo. Pero ita po, yung milyari, may Isabela po rin ang adwa kong project. Ita pong for Viva 1 and natin ko pong gagawan ngayon ni for Anima, which is itang dating Globe Studios. So, atin ko rin pong bayong gawan. Excited ko rin to share that one. Kasi this time naman, ako po yung sinulat. Series yan naman, ako yung sinulat at ako po yung mag-direct. Buri kaya rin pong i-share kung hindi maging artista kami, pero sabi daw po kasi bawal pa. Pero sure ko pong kabugera yan. Ito po na yung clue, clue ni bida ni kabugera yan po yung bida mi kanina. So ito, mag-shoot na ako rin po kanyan this August 5. Buong August mag-shoot ko rin po kanyan para naman kitang kabila. Direk, ating ka bang discretion? Karing artistang buri mo, for example, uling you work with local artists, ikit mo lang na magaling la, tapos buri mo lang iyabe, ketang project mo hanggang letang lati-lating roles makanyan. Okay, ating kang discretion. Yes, ate. Opo. So ko as much as possible, nung lawen niya rin po, pag ilben niya po kung hindi lang tayo sumuko, tatry ko pa rin i-inject as much as I can itang panga regionalistic ko. So itang metong character, yung bida ko may giyang Kapampangan. Sometimes manaos ko rin pong Kapampangan actors, magreko ko. Siyempre marakal pong process yan, marakal mag-approve, pero makakapagpalubta mo pong mapilan-pilan. And I think tatry ko rin to use my platform and to use my position din to give chances din karang regional artist mo. Kaya po, nung ating pagkakataon, magreko ko po talaga. Timo ita, sinot miya po ing kasal scene, kaya ni po kari kang kasal na di Carlo Aquino po Colin Garcia, kayang Betis. Pampanga, dakal pong salamat, kaya pong Betis, at dininanda kaming chance na mag-shoot kayang masanting tang simbahan.
Ayan naman po metong kareng kasantingan kapag ing managumpe metong yang kabalen ene po kakalingwan itang kaya katamong kultura ene kakalingwan ing kaya katamong lugar at gagawa kayo pong paralan baka nita sumikat ya ing Labuad Kapampangan direct dakal bisang miras keng kabilyan mo dakala magumpisa pa mo pero nanong itang mensahe mo karela bangkanita naman baludang atilang direksyon ela pa mo sumuko Wow, king karelang kasante. rugong pangarap. Well, I think one is, ito na, i-angkla ko na po ka rin. It will not be easy. Masakit po yung pagdalanan. Hanggang ngayon naman, marakal ko pa rin po pagdalanan. Pero I think, itang lesson of, kasusuko, lalo-lalo na, may susukuan ng sarili mo. At the end of the day, I think ito yung peka-importante. If you have a dream, wag mong Nagtagalog ko. If you have a dream, may ilang po ate, kasi ganyan Maynila, magtagalog kung mararas ko magtagalog. Pero ito, nung ating kang pangarap, ingpe ka mo munang maniwala kang pangarap mo ika. So I think ito parang ako balo makanano, at kung pera, at kung connection, kung connection. Pero at the end of the day, I had that feeling na parang kailangan kang talnan at bili ing dening pangarap ko. And I think ko pa rin kitang process of trying to chase my dreams. Pero ito, I think I'm a living proof na pwede po magic happens, alam mo yun. Natalino yung universe, so paano ka? Mo balo, detang taong nga kakapalagi, kakayabi mo ngeni, ilan na pala reta maging susi, kung makanano mo nga achieve ang dreams mo. So dream on ka rin bisa pong maging filmmaker. At syempre, mula kakalingwan detang taong akayabe mo, niya siguro dakal mga di ba, sabihin na naman kapag mayap kang tao, kamangalingwang karetang sinawap kaya ka, darakal retang mga di. Dakal mo pa nung may bayo ka, meging kang matas, itang kasabyan tamo, matas mataluktok, masaldak pa nga baldog. Kapag may bayo ka, dakala, hey, sana nga, mo retang minsan makaisip kang matsura. Pero nung kakit mo kagana kayong tao magbayo, dara ka retang mga di niya sigurong lakwas lang mamangat. Direct, Ate, at nakatamo rubong kalimitado oras. At balo ko, very busy ka na. Potating kang buring mag-promote ka, karen kaya katamong kabalen baya katamayari kang kaya katamong kwentuhan. Salamat ate. Bayo ko mag-promote, bisa ako magpasalamat. Lagi mo kong text na itang pangadi da kakapatad. Na makasikan loob po na dakal mga di para kaya ka. And I just want to share din pala itang rule of thumb ko na 3H nga na. Sabi na, honesty, hard work, and humility. Sabi na, may kasanting ito lagi kang tatandaanan at lulang age. Hard work, honesty, and humility. Anyway, karen pong Kapmanal Becky, katamong ngayon oras sa ini. Imbitahan da kayo po, supportahan tayo po kung hindi lang tayo sumuko, series na po kayang Viva One app. I-download niya po itang app and for 99 pesos makapag-subscribe na kayo at makapanalben na kayong dakal ang mga santing nga title. Siyempre, iya po kakalingwanin kung hindi lang tayo sumuko. Lumwal na po yung first episode tamo keng August 21 and every Monday po lulwal na po rin bayong episodes. And follow yo ko po keng Facebook and IG for more updates karen pong bayo tang gagawan and maya pa oras po kaya kayo at mimingat kayo po mauran po ngayon. Dakala salamat kapatad. Kaya nga, yak tatandanan ko yung pamanuli mo kay September. Lalo kaya lagi kaya kang Facebook. Pagating kang oras, at ating kong oras, may meeting kaita mo, malwalas tamong oras, buri ko akakwentuan da kang pasibayo, alimo kayong on cam, kasi buri ko nga damdaman retang kwento mo nga, mo pwede i-share. Kaurasan sige, marakala salamat pa si Bayo kareng kabalen tamo dimdam tamo po ing masanti nga istorya ning kaya katamo kabalen director. Suportahan tayo po. Ulinging suporta tamo kaya suportaya po king kaya katamong balen, suportaya po kareng kaya katamong pangakapampangan. Pag maragul tala po reng kabalen tamong managumpe kalupa ng direct Carlo and Sisokat. Kaya katamo pong magbalik, magkanta tamo pa, syempre, at gambulan tayo, ing ama ng siswan. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home.
Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Nano pa ta, kabilis po yung oras. Na, Diyos me, chutan naman po kay Tauling Dakay ning kaya katamong programa. Ayan, i-shoutout ko lang po na, medyo enjoy ko kay kwentuhan ming direct. Inya kalimbatawan ko la rin, ning kaya katamag pa shoutout. Philip Banyes, pagulisak na lapureng tao minalin. Nga na po, pamisan metong king panauning kalamidad, king balening minalin at bansang Kapampangan. Nga na po nga tatang Felix ne, dakal salamat. Ay, Philip, dakal pong salamat king kaya kayong pamanalbe king kaya kayong programa. Ngeni po, muntatana, king kaya katamong amano for today. O yan po, ing matas, amataluktuk, masaldakya, pangabaldog. Keng English, the higher the climb, the harder the fall. O na pong karakal may comment, ne? May miyala pong example, din kaya katamong kabalen. Ayan, basan tala po. Iba't po kang Josie Roque, ang nagpapakumbaba ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. Nga na po nga ching Josie. Ing matas asulag po, matas siya naman kabagsakan. Nga na naman pong Caleb Codilla. Iba't na yan po ang ati Shawnee. Iya ka mga siya sa battle bang iya kami sabal. Always put your feet on the ground. Stay humble. Nga na po na. Nga na namang Josepina Regala kung anong taas ng lipad, siyang lagapak pag bumagsak. Balo po ining kasabihan tayo mo ngayon, laganas tayang daramdaman karetang syempre po ating taong mamasenso keng bie, po takay po sasabihan da, miraras keng buntok, mitatasla imi, nakatal po nga expression sa kareng kaya tampong Kapampangan eh. Po takay rugo po tang minasensula, meging lang mapagmatas, mamiyak mo pong example ne, meging lang mayabang, akalingwan doret ang taong sinawp karela, itang pota pong mi bagsak la potang may ngalululang pa si Bayo. Ano pong karagol kay karela pangabagsak lagabog makanya ne uling retang tao kanita alalawandang malati metong lakareta manis ti karela kanya anang kasakit potangin tao mapagmatas may nakbagya o milakoya ketang kayang kasalukuyang estado. O ni po na, magkantata na naman. Ngayon nga, kaurasan na kinumpose na po Mr. Andy Alvis and performed by Artie Santa Rita Boy Band, Dina Andrew Torres, Cedric Barsaga, Eman Clemente, Pierre Mariano, Eugene Ecatani, Hino Supilanas, Clark Pelayo, J.M. Tolentino, Jace de la Cruz, Daniel Dato. Ang karelang kanta, o hindi po, pakiramdaman tayo. Nibelas tamong masanting lungal tamo kindala. Ding akit tamo dinatama yung pima. Munta tamo king mall manalbe tamo sine. Manganta mo makto o Jollibee abe-abe. Utang na lata ng pera maglakad tamo pauli. Basta't kaya meda kayo kung magdili-dili. Talantala din ka maghanap karela, kumusta'n tala din ka bilyanda. Mi pag-istorya kya kanta mo hindi labas sa yaldo, mga kunding alaso pantalang tikdo. Sale se murinde katatabili, bigit ang pasibayo. Sale se
katakaring piyestang balen at baryo. Makipanganta mong biringhi ang pumasado. Ketang behi muntataking perya malbetang jamuri magmulala hanggang kapitangan behi. Halatang kawan mune kalat-kalat king dalan libat-libat limun-limun tamo talan-talan. Pamulayi tamo king maputing balas ning dagat magtampiso tamo king danog dayat malat. Ketang matas bundok mo ketang pasibayo karas baboy mawet aking marayo. Salese murine kang tatabili higit ang pasibayo. Salese murine kang tatabili yaring pangako ko. Di balit muli pinaganaganap salese muli. Salese muli pinaganaganap salese muli. Magkalata mong gitara tinday ka mong ipagkanta tumerak tangalang tuklang hanggang si kanta magisan. Kay ba't naniniyabe pabyeta masalese yung pabyeta mong marabol ng milagro. Salese muli kang tatabili higit ang pasibayo. Salese muli higit ganap-ganap salese muli. O yan po, ikita naman may salese mo rin may akabyusan ta na po yung pandemya, ditak-ditak magbalik na po aking normal. O ini naman po na aking pamikatago na ini bahay tamayari o ini po yung kaya katamong Kapampangan Word of the Day. Yapin iniing migdalum. Kay English plaintiff na, legal term niya po yan. Reta pong magsakdal, reta pong magreklamo. Nung naman pong kaso ya, ita pong megsampay. Ang ausan tamong migdalum. O sana po na, gamitan niya po ingamano ngayon. Nung kati kayong reklamo, gamitan yung term, idalum ke pamo. Makantaya pong sabihan. Mayari niya po yung meto nga oras apami talamitam tamong ening aldo. Nano pa ta, abayan niyo pong pasibayo bukas. Ako po yung kaya kayong atsing malago dyan, alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga.